twongeye turabasuhuza, turabakunda, turizera ko namwe mudukunda. Mwa rwa rukundo mwadukandira subscribe. Twongeye twagarutse mwa cya gihe cy'amakuru, dusubiye ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano turongeye turaje ngo tubahe amakuru menshi meza kandi adasanzwe. Niko ikiremwa muntu cyongeye kuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu nkengero za Sake muri teritwari ya Masisi, aho M23 yongeye kwatsa umuriro na FARDC. Gusa FARDC ntibumva, ni kwa kundi bongeye gukubitwa inshuro, aho abasirikare ba FARDC babarirwa muri magana bakomeretse, abandi bafatwa mpiri. Niko ibibombe byagiye biterwa na FARDC mu baturage byongeye kubazimya hariya muri Sake muri teritwari ya Masisi. Umuntu yongeye kuburirwa irengero, bamwe babuze aho bagiye. Byabaye muri Sake, byabaye nk'ibiza, aho umuntu yongeye aburaburizwa. Umuturage yongeye kubura ubwigenge, abura ubuzima, yambugwa agaciro k'ikiremwa muntu, aho abantu babarirwa mu magana bavuye mu byabo, abandi bagapfa bazize ibibombe bya FARDC. Usibye ko M23 nayo yagerageje kubarasa iranabanesha, nubwo imirwano igikomeje. Ndagira ngo nkubwire, haraye urusaku rw'ibibombe n'amasasu, aho buri ruhande rwageragezaga kurasa. Gusa M23 bwa buhanga isanganwe yagerageje kubarasa, bariruka, ari nako ikomeza profit ibikoresho byabo. Muri Sake abaturage bakomeje bavamo bakwirakwira imishwaro. Gusa n'ahandi bajyaga hari intambara, ariko muri Sake by'umwihariko abantu cyangwa ikiremwa muntu cyakigiye kuzimwa. Intambara ikomeye yongeye kubera mu nkengero za centre ya Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imisozi yunamiye centre ya Sake muri groupema yo kumuzonza cyangwa kumuronza, teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Habereye imirwano ikomeye, ni imirwano yari ishamiranyije M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yumvikanye mu imbunda ziremereye n'into, guhera igihe cy'amasaha ya kare kugeza ahagana ku masaha y'igicamunsi, nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye n'abanyamakuru bacu bariyo bakabiduha. Bavuga ko iyo mirwano yabereye neza mu duce twa Vuvano, Kuwiri na Mwambariro. Utu duce tukaba turi mu misozi iri hejuru ya Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umwe mu banyamakuru ba BBC n'abanyamakuru bo muri RDC bakurikirana iyi mirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Justin Kabumba, yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ibitero mu birindiro bya M23 ku misozi yo mu nkengero za Sake, aho muri teritwari ya Masisi. Yagize ati, muri iki gihe ntago byari byoroshye. Tariki ya 7 z'ukwa 4 2024, ukwezi kwa 4 uyu mwaka, ingabo za leta zagabye ibitero mu birindiro bya M23 mu misozi wa Vuvano, Kuwiri na Mwambariro. Yakomeje agira ati, byarangiye M23 iteye ibisasu Imwambariro. Ku rundi ruhande, umuvugizi wa M23 mu bya politiki Laurence Kanyuka yashize ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa gutera ibisasu mu bice bituwe n'abaturage, cyane cyane ko twabibabwiye bagerageje kuzimya abaturage, barabahunza, abandi baburirwa irengero.
na n'ubu ntabwo barabona abaturage benshi babuze, usibye abagaragaye bakwira imishwaro, hari n'abandi utapfa kumenya ko bakiriho kandi benshi. Yagize ati abaturage baturiye i Mushaki babyukiye cyangwa babyutse bumva ibisasu biterwa n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa. Barikanga, abenshi bava mu byabo kuko batari biteze umutekano wabo, dore ko babonaga ko abandi bapfa umusubirizo isaha ku isaha. Kanyuka Laurence yagize ati ibyo bisasu byarashwe n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya demokarasi ya Kongo, ko byishe abantu batandukanye b'abasivile, abandi benshi barakomereka. Intambara mu burasirazuba bwa RDC imaze imyaka irenga 2, aho abaturage babarirwa muri za miliyoni bamaze guta ingo zabo, abandi nabo babarirwa mu bihumbi amagana bamaze guhitanwa n'ibyo bisasu, ndetse bahungabanyijwe n'izo ntambara zitava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko FARDC itajya igira umutima namba, aho ibasiye gukubita cyangwa gutera ibisasu mu baturage. Kugeza ubu nta bushake leta ya Kinshasa igaragaza kugira ngo habe kuganira n'abo bahanganye, mu gihe M23 yo ivuga ko ishyira ibiganiro imbere kuruta gukoresha imbaraga za gisirikare. Atariko dushira imbere ibiganiro, mu gihe badusaba ibiganiro twaganira, ariko mu gihe bagishaka intambara twarwana, twakomeza guhangana. Ni kubw'ibyo ikimwe muntu cyongeye kubuzwa ubuzima, aho abantu babarirwa mu magana bavuye mu byabo, abandi baburirwa irengero. Usibye aka gace ka Masisi cyangwa na Sake, ni Sake muri torera twarira Masisi twabibabwiye, niho hongeye kuvuga igisasu kiremereka butindi, aho umuntu yongeye gukubita undi. Gusa ni siho honyine, kuko mu burasirazuba bwa Kongo ni sibaniro, aho M23 sa gace kamwe, sa gace ka kabiri, aho M23 hose yagose hagomba kuba hitezwe imirwano, kuko FARDC igerageza gutega ambush isaha ku isaha. Gusa niko M23 yirwanaho muri za tekinike zabo, cyane cyane ko bagaragara nk'abamenyereye igisirikare. Gusa FARDC iracyakomeza guhangana, iba igaragaza ko nta biganiro namba iteganya na Repubulika kubayirwanya. Nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko nta biganiro namba bazagira n'umutwe witwaje intwaro. M23 nayo ivuga ko mu gihe nta biganiro bashaka bazabireke, bazakomeza kurwana ku baturage babo. Ndi kubw'ibyo muri Sake umuturage akubitwa azakabwana, ariko M23 igerageza kumutesha FARDC, nabo birwanaho baharanira ubwigenge bwabo n'ubw'abaturage babo. Gusa ko bw'ibyo ibisasu n'intambara birakomeje. Reka dukurikirane n'andi makuru, turakomeza tuyabahe, ariko reka tubagezeho n'inkuru tugeze aka kanya. Turizera ko mudukunda kandi mukamwaduka kandi subscribe, nabyo ni inkunga ikomeye, twabashimye. Gusa muri Kongo ntago byoroshye, yaba kubarwanashyaka, abaturage bagerageza kuharanira ubwigenge bwabo, n'abandi bantu benshi batandukanye. Urugero nka Joseph Kabila wigeze kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu ari mu mazi abira, aho ashobora kwicwa isaha ku isaha. Niko Joseph Kabila ari guhingishwa uruhindu ikububi n'ubwiza, kuko akekwaho kuba umuterankunga mukuru wa M23, akaba umugambanyi w'igihugu sahingiye. Joseph Kabila arimo arahigishwa uruhindu. Reka tubahe amakuru arambuye, aho mu minsi yashize yabitswe ko yapfuye, akongera kugaragara ari muzima, akongera kugaragara nawe yivugira. Niko FARDC cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange bakomeje bavuga kuri Joseph Kabila,
bamuvugaho byinshi, bamutaka byinshi. Ni nako mu minsi yashize bavuze ko bagiye kugarura igihano cy'urupfu, yaba ku bantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abagaragara nk'abagambanyi b'igihugu. None Joseph Kabila wigeze kuba umuyobozi cyangwa umukuru wa demokarasi ya Kongo ashobora kuba yashimutwa, akicwa se, cyangwa akaba yakorerwa ayandi mahano cyangwa andi marorerwa, cyane ko nawe afatwa mu majwi nk'umugambanyi cyangwa umwanzi karundura w'igihugu cya Kongo. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibye biratera bijya ku rundi rwego aho bishobora kuganisha ku rupfu. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonetse agaragara nk'umusore kwa kundi asanzwe, ariko demokarasi ya Kongo na n'ubu ntibavuga rumwe, ntiyifuza kumwumva. Habonetse ibindi bimushyira mu kaga. Ni nyuma y'ifatwa ry'uvugwa ko ari umujyanama wihariye wa Colonel Nanga ukuriye ihuriro ry'umutwe wa politiki n'igisirikare AFC Eric Nkumba Shebandu. Ifatwa rya Nkumba uzwi ku izina rya Malembe yemejwe n'umuvugizi wa gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC Brigadier General Silver Ekenge ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu z'ukwa kane 2024, asobanura ko abashinzwe iperereza ari bo bamutaye muri yombi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo keretse abanyamakuru amashusho yibazwa cyangwa habazwa Eric Nkumba, aho abashinzwe iperereza bamubajije abantu bo muri RDC bavugana nabo. Bakomeje bamuhata ibibazo, bamutera ubwoba, bamubaza buryo ki yinjiye cyangwa buryo ki akorana na M23. Bamubajije abantu bo mu gisirikare baba bakorana na M23. Kuba barabufashe na kwitwa ko ari nk'iturufu bifitiye. Ifatwa ry'uyu mugabo ryabaye nk'imbarutso cyangwa ryabaye nk'inkunga ikomeye, dore ko bifuzaga kuba bafata umuntu ukomeye cyangwa se umuntu ufite amabanga bya hafi ya M23 nk'uriya Nkumba, kuba cyane ko ariko kumubaza cyangwa gutanga amakuru. Eric Nkumba atawe muri yombi yari umuvugizi cyangwa yari afite ibyo akora muri M23, cyane ko yari umujyanama wa Nanga. Nanga yayoborwaga cyangwa yahabwaga ibitekerezo na Nkumba. Gusa ubu ari mu maboko y'ubutegetsi bwa FARDC, abazwa n'igisirikare cyangwa se mu buryo buteye ubwoba, cyane ko yafashwe nk'igisambo ruhagwa. Ubu ngubu ndagira ngo nkubwire M23 yacitse urukendero nyuma yo gufatwa ku bujyanama wayo cyangwa se wa Colonel Nanga. Nawe asubiza ko yavuganye nabo ku ruhande rwa gisirikare ndetse n'abanyapolitike. Yagize ati: ntabwo tuvugana nabo ku ruhande rwa gisirikare gusa, tuvugana na John Numbi na Joseph Kabila wabaye perezida, yewe na Colonel Nanga. Harimo n'abandi bavuze nka Depite Claude Rubaya, Joseph Olongo na Patie Sayiba. Gusa Rubaya we yamaganye iki kirego, aho avuga ko cyahimbwe bigizwemo uruhare na leta ya Kinshasa, imuziza ko afite ibitekerezo bitandukanye n'ibyabo. Ibyo n'ubundi byabaye mu gihe Joseph Kabila yari agize igihe leta ya Kinshasa imugendaho kugezaho umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya UDPS Augustin Kabuya yamushinje guhunga igihugu ndetse no gukorana bya hafi n'umutwe wa AFC cyangwa na M23.
nyuma ishyaka rya PPRD ryasobanuye ko Kabila agize igihe akurikirana amasomo mu gihugu cya Afurika y'Epfo kandi ko nta gahunda afite yo gukorana n'abitwaje imbunda cyangwa abitwaje intwaro. Ibi bikaba byaragaragaje gahunda mbi leta ya Kinshasa iri gutegura ku batavuga rumwe nayo. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura mu kiganiro aheruka kugirana n'umunyamakuru Mark Parimani wa France 24 yavuze ko hari amakuru urwego rw'iperereza rufite agaragaza ko Kabila Kabange ashobora kuba akorana na AFC, ariko avuga ko birimo gukurikiranwa ko kandi nyuma bizatangazwa. Gusa ni ku bw'ibyo yaba Kabila wafashwe n'abandi barwanashyaka b'imitwe itandukanye cyangwa ku giti cyabo ugerageje guhirahira kutavuga rumwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricwa akafatwa bunyago. Ni nako intambara ikomeje ku mutwe wa M23 ukomeje kwirwanaho n'abandi bafatanya bakirwanaho. Ni nako FARDC ikomeje kugura ibibombe karundura, ari nako ibizana ku kibuga cy'imirwano, ariko ibyinshi bigafatirwa, imbunda amasasu bigafatirwa, abasirikare babo bagafatwa mpiri na M23 ikomeje kwirwanaho ibakubita inshuro muri tekinike ku bikoresho bike, ariko na tekinike cyangwa ubushake no guhamya bya M23. Ubu M23 kubera ubushobozi buke cyangwa ari bake nibo bantu bashobora kujya mu rugamba ku bikoresho cyangwa bakagenda maramasa, ariko baba biteze ko bagiye gufashwa n'umuterankunga mukuru FARDC. FARDC baraza ku rugamba igihe intambara itangiye, baba biteze ko bamwe bagiye kuba babahaye ibikoresho. Ni nako biri kugenda aho ku rugamba nka Sake FARDC yagabye ibitero, yari yiteze ko igiye gutsinda urugamba. Yari yamanukanye burende byinshi bitandukanye, amamagazine menshi, abasore bari bikocinze bari benshi, bari bambariye urugamba koko, bari bamanutse bazi ko bagiye kurwana n'umwanzi koko. M23 bari bazi ko bagiye gutsitsura umwanzi koko. Ni Sake hariya mu nkengero za Sake muri za Masisi mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nako M23 yamanutse koko ikabakubita ikabatesheranya, aho umwe yabaga yayobora abantu bagera mu gikundi cya 40. Icyo tuvuga ni M23 yabaga ishobora gukubita babiri, bashobora gukubita abantu 50. Ni nako abagabo basarambwe cyangwa intare za Sarambwe zimanukiye zikabambura ibikoresho, zikabakubita, ndetse n'abaturage bamwe bagatangira gusubira mu byabo. Ariko ku bw'ibyo reka twivugire ku baturage babo, tunasaba Imana irengere abaturage ba Kongo. Mana urengera abaturage ba Kongo. Abenshi barapfuye cyane ko FARDC nta rukundo na rukeya bakibafitiye, cyane ko bibanda ku moko, aho FARDC bamanuka iyo babuze icyo batora ntibabura icyo bahitana. M23 yabananira ariko abaturage ntibabananirwa, n'ibisanzwe. Aho M23 ibahasha cya gihe basubira inyuma, bagenda bacicagiza ibisasu mu baturage, bakomeza babica, bakomeza bafata impinja, abakecuru, abasaza, abakambwe, bamishamo ibisasu. Ndagira ngo nkubwire M23 niwo mucunguzi bafite bari abaturage, ariko FARDC ntibikozwa, ntiyumva ukuntu M23 iza ikarwana kuri abo baturage kandi bayifata nk'igico cy'amabandi cyangwa umutwe witwaje intwaro ruhagwa. Ni ku bw'ibyo nyuma iyo mirwano abayobozi cyangwa ubuyobozi bwa M23 bwagize icyo buvuga n'icyo butangaza. Bavuze ko bagabiye ibitero batabigabwaho
bagomba gukomeza bakirwanaho, bakarwana no ku baturage babo. Ati twongeye kubisubiramo na buri munsi kuko tuzatangaza tuzabivuga, igihugu ni icyacu, Kongo ni iyacu, n'ahantu ni ahacu. Indimi tuvuga ni kubera iki? Turi mu moko arenga amagana, hagwaniramo imitwe irenga amagana. Si twe utwe twererabwoba turimo, twewe ikiza tugwana ku baturage, duharanira ubwigenge. Ese iriya mitwe yindi igwana kuki? Ati tuzakomeza duhangane, nimushaka amahoro tuzayashaka, nimushaka intambara tuzazishaka. Niki tudafite? Tugomba kurwana ku baturage bacu, tugomba natwe kwirwanaho. Ese muduhora iki? Icyo muduhora ni kihe? Reka twirwaneho, tugaragaze ko dukeneye ubwigenge bwacu n'abaturage bacu, igihugu cyacu natwe dushakamo kwisanzura. Amakuru naya, namwe turizera ko mudukunda. Reka dukomeze tubategurire amakuru igihe niki, ngo twumve amakuru menshi meza kandi agezweho. Turabakunda kandi natwe turizera ko mudukunda. Mwadukanda subscribe